Jaz sem včeraj na internetu prebral, da če te pokliče 666, pa se javiš, da te pol hudič obsede. Dej, to ni res. Ja, to so Ker ne, dej, ti se verjameš. Ja, kaj te? Dej, a se gremo kaj špilat, ko meni je že dolg cajt. Ja, dej, gremo se skrivalnice. Ja, ko si se glih spomnil, lahko ti šteješ. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, 10. Iščem! Tu pa temno. Ne, kaj je to? Ej! A si čuval? Ja, nehalo. Kaj pa prvo? Action! Daj mi se,